Čvrsto Sučić uzeo Baturina prema Kulenoviću, 16, Banić skida. Evo prve velike obrane Banića danas na utakmici, unutar 1 minute, 2 ozbiljne prilike za Dinamo, 2 odlične situacije za Kulenovića, a već je s druge strane Ndokit u 16-tercu, Ndokit povratna lopta i vodi Gorica 1:0. Kakav početak utakmice, Kolar za vodstvo Gorice. Nevjerojatno kakva sekvenca sada na gradskom stadionu u Velikoj Gorici. S jedne strane Kulenović glavom pa nogom skida Banić. Ide odgovor Gorice. Kolar je na povratnoj Ndokita i vode domaćini. Idemo to vidjeti još jednom. Lopta prema Ndokitu. Ndokit prizemno natrag prema Kolaru. I Kolar dolazi do svojeg 3. pogotka ove sezone u Supersport HNL-u. I Greda se trese. Jedna lagana lopta koja je lelujala tamo kroz peterac. Odsjela je na gredi Banićeva gola. Nastavlja se napad Dinama i dalje. Evo gola! Uspio je Dinamo na kraju izjednačiti 1:1. Dario Špikić najviše se veseli nakon ovog zgoditka, a mi ćemo vidjeti sigurno još koji puta što se tu sve izdogađalo u kaznenom prostoru Gorice. Za početak Teofil Katrin, lagana lopta koja je odsjela na gredi Banićeva gola. No onda svega kakvih 10-15 sekundi kasnije dogodilo se ovo. Pokušao je ubaciti, čini se tu Špikić, da, on je gledao gdje ubaciti loptu i pogodio u špic koljena Mikanovića. Kratko izvedeno u gužvu i Gorica vodi opet. 2:1 vodi Gorica, Krizmanić. Niska lopta iz kornera u gužvu i tamo se najbolje snašao Krešimir Krizmanić. Ajmo to vidjeti još jednom. Potpuno zaboravljen ostao je Krizmanić, potegao iz petnih žila i zakucao loptu u mrežu za novo vodstvo Gorice na utakmici. Rog pada, nova prilika Kačavenda, nije uspio zapucati. Mbuku! Kakav pogodak Mbukua! 2:2! Na koljenima Banić, Mbuku vraća Dinamo u igru. Traži Carević od svojih igrača da igraju dalje. Još nije gotovo. Međutim, Baniću se izgleda mora ukazati. Je Teofil Katrin, tamo je bila velika gužva, pokušao je Rog. Izbijena mu je lopta, Kačavenda blokirana, onda Mbuku. Tu je gadno glavom pogodio Banić u vratnicu.
No kad već ne ide iz kreacije prilika, ne ide kroz sredinu, ne ide kroz centar Šutubača, onda je Mbuku potegnuo fenomenalan pogodak Mbukua. A ovdje se i dalje ukazuje pomoć Baniću koji